大家平安，有家外tu soa kajam nyaman nama katina na sulibat. Saka tu soa kajam nyaman na ulita supui na kaino atsamas. Imazai toa vincikan yoha na tigami sangat-sangasan. Imazai toa seperti suratan, imazai toa pitu akayam paturu sapuru katuita kayam. 约翰一书4章7到21节。La marakaku sini kilibak, para kilibaliwaki, ayatoa a kilibak na kemasitoa cemas, au a na kilibak ka timanga namasan ala kenua cemas, saka na kemelang toa cemas, a inika kilibak inika na kemelang toa cemas, ayatoa a cemas ro kilibakan. Cemas na semkau la pasa kacawan toa alak kaitan ni maju to urita sika valutan na masang di maju pai mavanai chua sini palaruai tanuiten to sini kiliva kitin ni maju kiliva kenuaya ini ka titena na kiliva ketoa cemas mana cemasa na kiliva tanuiten sa sekauli na alaka ni maju tu uri matsai tu uri masan sikisu pasari-sariu tu ata pasari-sariu sini kiliva ka markaku vetek no namaya tucu anga kiliva kenua cemas dan uten titen uta na kuyano ini ka tina mar kiliva liva nekana no napatsun toa cemas lakwa no na marakilivaliva kiten ki itanuiti na nakizanga cemas kiliva kenua cemas ki nama atsuvung itanuiten pinakizanga ngaitin noa cemas tua wawa kani maju pai mavananga ada sikelangan tu na kita velanga iten toa cemas tu na kizanga nga uta cemas ta nuiten na patsunanga iten sate pasakelakelang tu na semkau la kama cemas toa halak uri tu uri na masang kaki elingan noa ika cawan ana masaru sa pakelang tu wala kenua cemas di Yesu na kizanga nga cemas ta madu au ti madu uta na kita velanga toa cemas manasika kemelanga ngaiten masaru ngaiten uta toa zoa kilivak danutin noa cemas cemas ro kilivakan pai kilivaliva ka paraurau ti manga ki na kita velanga toa cemas au cemas na kizanga nga uta daya madu namaya tucu wa sini papuwarung tanutin noa cemas toa ta sikilivakan penuh penauridan mavana ini kata sika rekutan no si papa penepenitan na adau maka yang ata itena maya tucu ayatoa ada kinai katsawanan na maya iten tai kiri situ izo kilivak nekano rekutan no kemalak kilivakan iten masurkutan nga iten manasika markurekut inianang ka kemala kilivakan ayatoa rekutan katoa patavung izwa ka patsapil ada sini kilivak ayatoa sisanga siti na kilivak no cemas na kilivak akan toa cemas no izwa aya cau-cau saka
na sema velil tua vtek ni madu vensa di madu pai azwa inika kiliva tua pacucunan ni madu wa vtek kemuda saka uri kiliva ketua inika pacucunan ni madu wa cemas manasika namaya tutu wa pajajka teni Kirisitu tanuten a na kiliva ketua cemas na kuyano inika kiliva kuta tua vitek ni madu ai chukai no cemas sinivichi ki mazai tua约翰一书4章7到21节ai chua linau tiang kini supui nanga gemalu tu soa kadam-daman asini putaravan tanuten masa kiliva kaya 这就是爱基督的爱在十字架体现他并不恐吓我们而是赦免我们他不勒索我们而是让我们自由地回应他的爱愿我们领受上帝的真爱并能够在基督里彼此相爱Sinaya tanutin tu suaka jama-jaman na sini palarai sini pataskatem no atsama tanutin 这就是爱 Sinaya tanutin sakatu suaka jama-jaman asini paki nemen tanutin nama polat 我是否在错误的地方寻找真爱我是否真实体验上帝的爱 Sinaya tanutin tu suaka jama-jaman dakinana kinemenem akitina izui tuaza na kuya kipakin tua kakilivakan akikena na panaulidan 体验上帝的爱 Sinaya tanutin 我是否在错误的地方寻找真爱我是否真实体验上帝的爱 Sinaya tanutin lakinana kinemenem secara maluai tua mana arusini pakini mana menua sematan kina temara citilan saka kainuri 恳求满有慈悲的上帝怜悯我以你的慈爱吸引我使我明白什么是真正的爱奉主名求阿们 mali tu soka jaman-jaman nama kacina misala selanga semupu kituru toa kainua semas latinana namangwa latinana takamalan tua mana kiliva kanua semasa kana popisu atisu na tiakan saka mali lamuna na suliva tu suat yakin davan taja 平安